अहानबदा ngasigi maruiba pausing pizari Naga Peace Accord ki matangda Imphal da miyam gi oiba mifam pangthokre tongan ba waref kaya laukre Manipur da ahanba oina sizinaba loiraba tongan ba plastic ki potlam singdagi petrol sungba ngamle Security Force da landana bagi damak thaurang tawduna thamlamba KG ani makai lumba IED ama asoi angam yaudana lawthoktuna pokai hankre Lainga ki thawjal amata fangdabana Tamai Sub Division ki manung chanba khunpung village ki khunja seng yumthang nariba Nagaland state ta tiningbagi apamba lehauri Amadi Oza transfer taukhibagi mayokta ngasisu modern college ki mahiroi singna education U ki office ta thomjinkhre Kurumjari Times of Manipur numidang pau miyeng tabiriba punamakpu ARUNBALA taram noksari ngasigi maruiba pausing miyamda sandokna bijari Naga Peace Accord ki matangda United Committee Manipur UCM na sinduna Imphal gi lamyanba sanglenda miyam gi oiba mifam pangthoktuna tongan ba waref kyasu laukre Bharat lengak amasung Naga Lal Holop Asian IM ani gi marakta sanari ba santi gi wari asina Manipur amadi Nagaland ga yumthangnari ba Arunachal amadi Assam state ta kari kahelakpa yabasing loinana Manipur gi miyam na karam na mikup na hum singna legadage habagi matangda akang ahi kyana makoi gi oiba wakhalon Fongdoknake ngasigi mifom aduda tongan ba civil society organization singi maruiba thaupuba seng tongan ba maira paibi ima lup singi maruiba thaupuba seng club organization amadi lanai miwe kyasu sarugyakhi wangang khiba singna hojik sanariba sahi masing yamsillaklaba Bharat laingak amadi Asian IM anigi wari asina kadai fawbada saitheng pirakpa yaba karamna thengnagadage haibagi matangda makoi masa gi oiba motsing fongdoknake ngasigi mifom aduna tongan ba waref kyasu lauke waref sing adugi manungda framework agreement natraga nagagi oiba waroisin purakpada taramna oi adumakpu maduna manipurgi apunbagi saktam amadi nungsi sanabagi lambida hiram amatada ayatpa apanba piba yaroi Bharat lengakna awang nongpok Bharat ki geographical boundary da karigumba makhal amatagi ahongba lairoi harabasu hojik sanariba santi gi wari amadi framework agreement na Manipur lengak amani Manipur miyam gi ayaba yaudana karigumba amatagi khongthang lokhatpa yaroi Bharat lengakna hakthengnana natraga nakoinana Naga cultural province Territorial Council natraga ethnic based tawduna Naga taba mafam sing punshinba khak yaroi karigumba mathakta Palliba wafam sing asigi ona tainabada thabak paikalaklabadi Manipur miyam na khak tumina leiba ngamloi makhatana ngasi leibak miyam unnaduna lauriba waref sing asi chief minister amadi India gi prime minister da su thaduna khanghalagani hairi Akoi lamdam sida laibiriba miyam punamak akoi loina khange ngasai akoi gi keynote jo khoina thambiri jo amuka hanna thamjari maram de kana Aren Ravina tongan ba Manipur gi stakeholder mayam se mayam ama khoi unai ba se khoi loi tare larik haibadagina kitang haiba haita bok to loi unare comment loi lore sigi comment jina tongan ba person khra tholok ba khoi tare maram aduna unabiyu ka sukaide but UCM na Manipur miyam ga loina na taliba demand lauri ba khonjel se sigi ul khangna wari sabiyo pressure tobiyo aji khangdana ma ki interest ta kari gumba khara compromise tawna ba adugumba kana gumba yarakana tawko taragadi Manipur miyam da lapthoktana aikhoi se makhu punama se leibak thugairba adu miyoi singdo sini haiba se aikhoi miyam da thamjarakani Manipur da ahanba oina seasonable loiraba tongan ba plastic makhal sing season aduna petrol puthokpa ngamle hiramasida tom dibigi akhanaba paudam ama Miyoiba khunai amadi akoibagi fibamda plastic na pirakpa saitheng mayoknaba ngamdaduna leirakiba adu ngasidi mipaingai oidre khodak mayai lekaidagi hasnam devana
प्लास्टिक के पोलम कयादगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट माई पाकना पुथोक्तुना लमदम असिगी सेनमिलोंदा नतना हिरम कयादा कानबा पीरे सौखलकपगी मतुंगिना ngasiगी खुनाय असिदा प्लास्टिक न पीबा साइथें कया मायोकनबा ngamdaduna वाना लैरिङै चेरकता हाइस्नाम देवाना हुंदोखाक ओइरबा प्लास्टिक के पोलम सिंग खोमजिलबा मतुंग मखुम सेना खुंबा पात्र अमदा मई थारगा मदुदगी थोरकपा मही अदु पेट्रोल ओइना सिजिनबता नतना थोलकलिबा मनिल अदुना साक्थों गैस ओइना सिजिना हौरी हजिक तौरीसे अना प्लास्टिक बर्तन गुम्बा अदगी पॉलिथीन कइनोसिंगसे पॉलिथीन कक्थातासु यारे असिगी मखुनजे सि ट्रेस बाई हजिक हांगदोपा यारबा माय थाव सुंगिमिना सि हांगदोकांदा असिदा हापचिनदोइनेबा हापचिलगा अदुगा बर्तन सिंगिना अखोय काटीगुमना कक्थलाकांदा सि चन्नाबा हापचिलगा अदुगा सि थांगब कन मई मथके थांगले मई थारनी खाली 10 मिनिट 15 मिनिट किमंग मा थाव ओनबा ngमेबा ngasiगी lengaak asina plastic sizinaba thingnaba honariba asi karigumba devana puthokliba wakhalona si sizinaba tarabadi plastic thingbagi mathok tararoi plastic kg tarena thaw liter manga subdatagi minute 30 da sumbangamle plastic na akoibagi fibam da piriba saitheng kya asi kanbata natana ngasigi mirol asida kanaba kya piba ngamlagani amaromda petroleum product loikigidra pakhanaramba dusu kokhanba ngamlagani haibagi thajaba devana phongdorokhi प्रोसेस नहान कनोगी सेप्टेम्बर की डेट 13 असी यूट्यूब थेना बने पुंग मरी मरी मखाई थेनाबद खुदक अगोंद लांगतकना येंनिंग टेस्ट तौनिंग कमायना पॉलिथीन सिदगी कमायना थाव ओलिनो है येंनिंग अमा लाखरे अगोंद हजी कनोगी ऑफिसर ओइ लेब किबिके की साबर जर्मनी साद फोन तौरे सा समायदा पोलम थेनरे कमायन तौजी हाइनो आई सेमनिंगी है अदुदी सेमजी येंगो ट्राई तौर कमायन तौन माजो हंगे साइना पॉलिथीन दगी पेट्रोल ओलन यारे सा ना हाइगाद साना अदुदी सेमोय सेम बाय साइसा पैसा चंगे अगोंद फाइनेंशियल प्रॉब्लम खितंग मोय साना मतेंग पांगबिरे ला हाइगा लो हाइ जी कुतक दम चखरे जी चलकान पोचे लेरे पोरगा डेट 14 की मॉर्निंग सिदा आई जी कुतक द पांखलगा इन टेस्ट तौर डेट 14 दा इन टेस्ट तौबुजे 290 ग्राम को इन प्लास्टिक से पॉलिथीन जे 290 ग्राम को थाबने 290 ग्राम थाबजे कनो ml 200 ml मु फंगे कनो से अद ml मु फंगे आइना लसिंग तौरगा मई हाइरगा मई था येंगे मई फना बंग मई फना हौरे अदुगा अमुका जो मु आइना जेनेरेटर आई पेट्रोल की जेनेरेटर ले सिदा मु हापगा मु आई टेस्ट तौ येंगे बा टेस्ट तौ जेनेरेटर से फना रन तौ फना हौरे फना यारे आइना खले ए अदुदी यारे सिदी माई पा ए यारनी हाइबे कनो दने आइना मखाता ना चथगे खलै जे थबक फंगदबना ककाउनरबन हाकया थबक पीबा ngambata natana miyamna kinaraba plastic ki polam sing kanaba mongda puthokpa ngamlabanina tunggi mirolda asauba khudol ama píba ngamlagani devana pangthokliba asida lenga ki maikai dege akhanaba minyeng ama sangduna puthokliba thawsing asi kadai fawba sizinaba yabage haibana chingba kaya yengthokpa mathok tai lengakna akhanaba khongthang ama lokhalabadi plastic free zone gi mayonda devana puthokliba asina asauba mateng ama pangba ngamlagani plastic si ma kamai tar matawal manghan gadege हाइबगी मतंग असी यामना चौबु इशू मजी ओइबनी हजिसि मणिपुरदसु सरकार साइडगी प्लास्टिक कमाय थिंगदोइनो हाइबगी हजि थिंगबजु हौरबनी अदो हजि अइना मयामदा हाइजनिंगमना अदे सरकार साइड हाइजनिंगमना प्लास्टिक सि थिंगदबिदा हेन पुथोलगा प्लास्टिक सि फत्तब हुंदोगा प्लास्टिक सिदगी अफ पोलमा ओनबा याबगी पोलमा अइना सुमाइना यूट्यूब की खुथांगदगी खंगबदगी हजि यामना अफ पोलम ओनबा यारे पेट्रोल लोइसिनबा यारे अदो केरोसिन लोइसिनबसु यारे डीजल लोइसिनबसु यारे अदो नतना चाक थोंबई गैस कुकिंग गैस ओइनो सिनबा यारे हजि तोइसे याबसि कानबसि आदि सिदि थोइबा थावसे फब मखलगी थाव ओइरिब्रा नत्रगना क्वालिटी से खरा हंदबा क्वालिटी ओइरा हाइबदि अखुगी सि मरि लेनबा डिपार्टमेंट ना येंसिलगाना मी येंचंगाकांदा हाइबा थाव मखलसे अफब थाव ओइगदौरिब्रा हाइबदो अंत मियें चंगनिंगे सरकार साइडगी मरि लेनबा डिपार्टमेंट साइडगी चखलकपन मरम ओइरगा ngasi खुनाइदा प्लास्टिक ना पिरकलिबा सैथेंग असिबो मी पाइबदगे लैंगाकना प्लास्टिक फ्री जोन ओहेनबा थांगजलकलिबा खोंथांग असि लैरिङै चरकता फते हारिबा प्लास्टिक असिदगे अफब पोचै कया पुथोरकलिबा सिगी मतंगदा लैंगाकना अहेनबा मियें चंगहोरबदि तुंगी मिरोलदा अचौबा खुदोल अमा पीबा ngamgani हाइबसि मयांग मफमदा थमजरी कैमरामैन लाइसरम डेरिक मैतेगा लोइना पाउदम जरिबा याइफबा मैते टाइम्स ऑफ मणिपुर खोदरा मसक खंगदबा खुलाई पाइबसिंगना सिक्योरिटी फोर्स ता लांदानबगिदमक थौरांग तौदुना थबलंबा ओइगनी हाइना थाजबा केजी अनि मखाई लुम्बा हाई इंटेंसिटी रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी अमा असोय अंगाम यावदना लौथोकलबा मतुंगदा पोखाई हनख्रे सक्ति लेरबा आईडी अदु पासोय पुलिस स्टेशन गी मनुंग चनबा इम्फाल जिरी लंबी परिंगी पासोय लमखाइदा लैबा एसबीएच
ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯞ ꯂꯥꯞꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8 ꯂꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ 5 ꯁꯨꯕ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣलिꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯨꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯊꯤꯟ ꯕꯦꯒ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ Operation Amarjit Lamabamna Luchingba Kangbuna Mafam Aduda Laktuna Yengsinki Manak Nakpada Lairamba Miyuising Mafam Adudagi Lafna Lehenbaga Loinana Lambi Paring Adu Tingzinduna Thamki Ayuk Pung Taraga Minute Nimfu Mangarom Taba Matamda Manipur Police Bomb Defusal and Disposal Squad Ki Kangbuna IED Adu Lauthok Laba Matungda Sangai Tel Sairung Kulgi Labuk Amada Asoy Angam Yaudana Pokai Hanki Laingakna tongan ba skim kaya puthok-tuna tampak lamgi manung hanjinba mafamsingga hena mari chachinanaba honarabasu skim sing asigi kanaba fangdabana maram oiraga tamai subdivision gi manung chanba khunpung village tadi khulgi miyamna Manipur Laingaktagi kanaba amata fangdabana maram oiraga yumthang nariba Nagaland state ta tiningbagi apamba leihori Imphal dagi awangpangna kilometer chamaga kunthra muk chatlaga laiba tamai subdivision gi manung chanba khunpung village ta hojiki laingak na khungang chasi school chasi haiba tongan ba scheme kaya puthoktuna Manipur gi kachin koya da lairiba mafam singa afaba mari thamnana ba honarabasu mafam asida Khunda Hauriba Miwesingnadi Laingakna Yengsinbidre Laingaktagi Kanaba Amata Fangdabana Maram Oiraga Yumthang Nariba Nagalanda Tiningbagi Apamba Mafam Adugi Khunja Singna Fahori Kumjali Singamaga Chamapan Humdraga Nitoida Linkatkiba Khunpung Government Junior High School Bu Khul Adugi Darkargi Yenglaga Laingakna Kumjali Sing Ani Marida Matamdugi Laingakna High School Gi Thakta Onkat Kravasu Hauzik Fauba Madugi Laifam Thokpa Potlam Sing Laitaba Amadi Oza Suna Laitabana Maram Oiraga School Asida Subnatagi Class 6 Fauba Tamak Laibana Makha Tamthanaba Honabada Awaba Kaya Tengnahori Class 6 Fauba Tamli Hariba School Asida Subnatagi Undergraduate Oja Mangakak Laiduna Satra Punna Chaniro Mahei Tamli School Asigi Mapangi Saktamda Mapung Phaba School Ama Manjarabasu Manungda Laifam Thokpa Bench Desks Blackboard na Chingba Laitabana Khul Asigi Village Authority na Phamnanaba Phak Piduna Mahairoi Singna Yamna Wana Mahei Tamhori Khul Asidagi Mahairoi Singna Senthok Lambi Leijadaba Yumgi Awaba Fibam Amadi Sathok Sasingi Khudong Chadaba Kayadagi Mahei Mapung Phana Tamba Phangdana Lehori Khullana Mahei Tamliba Mahairoi Amana Mahaki Khun Asida Lairiba Government High School asi matik chaba mahei loisang oina semgat piduna khullana sen changna mahei tamba chatpada thengnoriba khudong chadaba sing asi kokhanbiu haina phongdorakli In my village there is school but then there's no teachers and then the school foundation is not good so we have to go outside for further study and then it's really hard for our parents and even for us also and then we have to spend lots of money. It's very expensive for us. Hiram Masigi Matangda Laingakna Miyeng Sangbiduna Matik Saba Oza Suna Tharaktuna Amadi High School Ama Oibada Laifam Thokpa Infrastructure Thambiduna Mahairoi Sing Amadi Mama Mapa Oiba Singna Thengnahoriba Awaba Sing Asi Yengsin Haningbagi Apambasu Village Authority gi Maikaidagi Thamlakli Hoji kanodi class 9-10 tamnabado oza laitabnina tamaida Imphalda kadai dara chalaga mokai lairik tamme adu hojidi high school oirose sida free oina laire yaragadi akhoi gisi high school tamba student chapchana sida laibi yanabigi staff se thabiyu haibigi ai hainingi Sarkarna asukkanna honnajarabasu lamdamasida khundajariba Praja Singh Asina Thangnaba Khun Haibadi Thangnaba Lam Haibadi Nagalanda Laijakrage Haiba Wafam Kaya Fongdong Naragli Video journalist Mongyamba Chenglei Amadi Times of Manipur Gidamakta Pagdom Zariba Hemchandra Sagol Sem Tamai Oza transfer Taukibagi Mayokta Ngasisu Modern College ke Mahairoi Singna Kai Sampata Laiba Directorate of Education Yugi Office ta Thomjin Kre Masing Yamlaba Mahairoi Sing Ngasi Numit Yung Bamatung Pung Taraga Nithoi Makhairom Taba Matamda Education Yugi Office Tamna Kongjang Sangsin ke Mahairoi Singna Kongjang Sangsile Haibagi Pau Phangbadagi Khulai Thuna Mafam Aduda Police ki Kangbu Laktuna Kongjang Sangsiliba Mahairoi Sing Adubo Mafam Adudagi Hoidoki Tungda Mahairoi Singi Maraktagi Luchingba Monga Khangatlaga
Education Commissioner unahananaba honakhe khongjang aduda saruk yakiba Modern College Student Union gi General Secretary na oza awatpagi khudong chadaba mayok naringai serekta oza ama amuk transfer tawkiba asina school asigi mahairoi singda khudong chadaba kaya mayok nare haikhe a number of students in modern college, but all the teachers cannot take up their part, and even though the government neglect, and as well as the teacher, what we demand, we don't get. And education also, we have only 3 teachers, and so many around 200, 300 students is here. Directorate of Environment and Climate Change Manipur University, Central Agriculture University, Amadi National Institute of Technology NIT Manipur ga khusamna shinduna Climate Change Perspective in Manipur haiba hiramda numinini sumna chathagadaba research policy workshop amanga se Manipur University gi BC Court Holda hodokre akoibagi khalda kaitharak libasing asi khangjin bagal loinana Sarkar ki State Action Plan on Climate Change ki revised version da anoba scientific oiba wakalon kaya hapsinabagi pandam da pangthok leba workshop program asida Directorate of Environment and Climate Change Manipur ki Director Dr. Y Nabachandra, Deputy Director Dr. T Brajakumar, MU ki Faculty Member Professor and Rasmohan, MU ki Administrator Journal Singh, Kau Imphal ki Director of Extension Education Professor Ratan Kumar Saha, NIT Manipur ki Director Professor Gautam Sutar Dar Loinana, IISC Bangalore, IIT Delhi, amadi NIT Tirusafali, Tamil Nadu dagi masak naiva faculty members singna sarugyari workshop asigi ngasi hogdokpagi thoramda Directorate of Environment and Climate Change Manipur gi Director Dr. Y Nabachandrana aikhoi mioi bana khangna natraga khangdana climate change ki saitheng nakoinana amasung hakthengnana fangli state asigi oinasu hairiba saitheng asidage ngakthoknana ba amadi akoibagi fibambu semgat nabagi damak state action plan on climate change semduna akanba maongda thabak paikatli Directorate asina su capacity building research amadi climate change kamari lainaba thabak singda hena mapangal kankhat hanaba honari India gi state pumbada state ki oiba state action plan kaya semki bagi matung inna Manipur gi su 2013 da State Action Plan on Climate Change semki adubu matam gi fangliba secondary data singda yumfam oiraga semki badagi data gap laikhiba aduna action plan asi mapungphana thabakta onthoknana ba honabada awaba oikhi maramaduna state action plan asi revise tawbage tangai fadaba lakle ahan ba puthokhiba action plan da yaukhiba strategies kuntraga taruk amadi action plan maudraga taruk asi revise tawrama matungda nauna puthokadoriba anoba state action plan on climate change da mapungphana thabakta onthok Once we started implementation of the actions, we have observed many data gaps because at that time the state action plan on climate change for the state of Manipur prepared was based on secondary data available during those times. Now the concept has changed. 2013 and 2019 a lot of census have taken place. So based on the commitment made by this country, all state action plan on climate change has to be revised. Such type of research policy workshop on climate change perspectives in Manipur in particular and Northeast India in general, because all these belts belongs to Northeast Indo-Himalayan region. So it is very important place because these regions belong to highly eco-sensitive zone. Numinini Sathagadoriba workshop asigi ngasi ahanba numita technical session ani thambagal loinana lamdam asigi amadi mapangi institution singdagi lakpa expert kaya yauna challenges in climate studies in northeastern region amadi human and institutional capacity building on climate change perspective in Manipur haiba hiram singda khana nainagani Paumi Singi Corpus Fund Mangkre Haibagi IPR Minister Amadi Amjugi Marakta Nuaina Daba Karishu Laite Amjuda Lairamba Chingnaba Kokhan Bibagi Damag Minister TS Bishwajit Po Amjugi Maike de Tagatpa Fongdoksari Haina Union Asig Secretary Bizoi Kaksing Tabamna Fongdokre Wafamasi Manipur Press Club Ta Pangthokpa Paumi Singa Unaba Amada Fongdokibani Mahakna Makha Taraduna Haukiba Amjugi Foundation Deda Paumi Singi Pension Scheme Gi Oiba Corpus Fund Gi Paisa Lairamdre Haikiba Adu DIPR Gi Maike de
फोंदोरकपगी मतुंग इना हाइकिबनी मसिदा मांगख्रे हाइरिबा सेनफम असि कायदना लेरी हाइना मिनिस्टरना फोंदोरकप असि नुंगाइबा फावी अदुबु DIPR गी माइकैदगी कॉर्पस फंड लेट्रे हाइरिबा असिसु अचुंबा वाफम ओइगनी मरमदे इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मौद्रागा तरुक्तगे हौदुना पोस्ट ऑफिस ता फिक्स डिपॉजिट थमदुना लाकपा सेनफम अदु मेच्योर ओइरकपगा लौथोकलगा सेनफम खरा पेंशन अकाउंट दा काइथोकलगा अमुक हन्ना थमदुना लाकपा सेनफम नि हाइरिबा सेनफम असि 2012 तगे मखा ताना फिक्स डिपॉजिट थमदबा मरमना कॉर्पस फंड लेट्रे हाइरिबा असिसु अचुम ओइगनी हाइखे मसिदा मिनिस्टर ना कायदना लई हाइरिबा असि पेंशन अकाउंट ता लईबा ओइरगदी हानगुम मखा ताना फिक्स डिपॉजिट तौबिदुना लईरिबा सेनफम सिंग असि मांगदना बहोनबियु करिगुंबा सेनफम असि मांगखिबा तारबदी पौमी सिंगना फंगलिबा पेंशन असि सरकार ना पीबनी हाइदुना कखिबा याबगी सेनफम असि मांगहनबिगनु हाइखे सासी मांगमद्रे हाइबसी यारे अखोई लेते पेंशन कॉर्पस फंड ओने लेखिबा कॉर्पस फंड ओने थमगदबा फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट लेते हाइबसी अखोई यारे तबदो हुजिक फंड लेरे हाना हाइरबनिना ngarang फोंदो पिखिबदा लाख 33 मुक्ति हुजिक फंड लेयना अखोई हाइबिबो माले लाख 33 मुक लेरगदी लाख 33 दुदगी तौबो याबा फिक्स डिपॉजिट अमुक तौबिरगा कॉर्पस फंड से अमुक हिंगलनबियु हुजिक लेरिबा बैलेंस अमाउंट असिदगी मैनेजमेंट अमा तौबिरगा फिक्स डिपॉजिट खरा थंबीरगा अखोई प्रिंसिपल अमाउंट तो मांगहन बिगनु अमुहन प्रिंसिपल अमाउंट तो सागतपियु ngakpigani amjugi president bijoy kaksing tabam haigadabani masigidambak ngakpigani makha tabada amromda hojik DIPR da lairiba officers sing asi anoba ngakta oibana hana paumi sing amadi DIPR gi matangda lainuramba chana kanglon sing asi kainabagi machak ama oirakli masida DIPR da lairiba officers sing na hanagi retired officers sing amadi matam kaya gi mamangdagi paumi oiraklaba akhang ahe sing tanaduna makha tabada hena fajaba maongda thabak thoram sing paikhat pinaba mahakna makha tana phongdorakhi हाना ममांग कमाई चनरमगे अहल लमजिंग कमाई तौरमी कमाइना मसीगी सिस्टम से कमाई तौरमी हाइबन सिंबसी अमत खंग्रे इनों नोबो गाक्ता गारे मोय तमसु तमद्रे PIB की नॉर्म्स न करी चनरी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नॉर्म्स न करी चनरी स्टेट की दना करी चनरी अदगी थाइनगी मागी नॉर्म्स कई हाइना सिनरे कैसे अमत खंग्रे अदुना DIPR द लेबिरिबा DIPR की रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर सिंगसिना रिटायर तोख्रबा DIPR दा थबक तोरम अहल लमनजी मनाक चलगा खरा हंगबम चंगे नत्रगना प्रेस अमजूदा कईदा हंगबम चंगे अदुना मसी थोइबा पोसे मखोइना खंगदबदगी थोपने खले कईगुंबा अमा लेकांदा फाइल दा इरमदब खक्त नतना रिटायर तोग्रबा DIPR की अहल लमनजिंग अदुगा इवन जर्नलिस्ट अहल ओरबा जर्नलिस्टिंग एक्सपीरियंस लेबा जर्नलिस्टिंग दा मखोइना खंगदब यादो तानाबियु अदुगा मतुंग सिगुंबा मिसअंडरस्टैंडिंग असी थोक्तनबा कोई होनमिनसी Manipur की सोशल वेलफेयर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर नेमचा किपगेना न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन दा पांगथोकपा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी मिफम दा सरुक याबग लोइनना मणिपुर लेंगाकना मिमानद्रबा तोल तारब सिंगिदमक लौखटलिबा तोंगान तोंगानबा थबक थोरम सिंगी मतंगदा सुगाइना खंगहनख्रे मिफम अदुदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर थावर चांद गहलोत अमदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री कृष्ण पाल गुजारसु सरुक याखी हौजिक पावी मरथन अतेंबा ब्रेक अमतंग लौजरी Rotary Club Imphal RI District 3240 is organizing a sport fainting competition to be held on Sunday, the 22nd September 2019 at Rotary Multi-Service Center, Manipuri for the classes 3 to 5 for Group A and classes 6 to 10 for Group B. Registration starts from 9 am and ends at 10 am. Competition starts from 10:10 am and ends at 11:40 am. Prizes are first prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000, third prize rupees 2,000 in its categories, and 2 consolation prizes in all the 2 categories along with cash prizes and certificates. Maitai Singi Puariga Sagonaduna Laklaba, Mapam Ama Oiriba, Sagolban Tangapat Lairiba, the Tangapat Restaurant and Departmental Store, Naihak Awa Potafam Ama Oibata Natana, Restaurant Manung the Yaujariba, in-built Departmental Store da, Adongi household items sing Supambiragani. Veg amadi non-veg ki menu items sing na adongi taste bud to satisfy ohaliba menu items sing enjoy tobiyo. Amadi Tangapat ki view enjoy tobiyo. Langston Biraksi, the Tangapat Restaurant and Departmental Store.
ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी नागा नाला कवरिंग हाइना खंगनाबा खोयाथोंगदगी SSS होटल फाउबगी मरक्ता लैबा पब्लिक पार्किंग मथक्ता अनऑथराइज्ड ओइना अमदी लाइसेंस याउदना हांगंबा दुकान सिंग असी तकथोक्रे इम्फाल वेस्ट DC गी लिचिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल विंग अमदी IMC गी अपुनबा टीम अमना चथखिबने पुन्ना नियम कायना सारंबा दुकान तारागा मंगा रोम तकथोखी पौमी सिंगदा वांगांगलदुना ट्रैफिक कंट्रोल विंग गी SP खोइसनाम शर्मना हाई ट्रैफिक रूल्स एंड पार्किंग कमिटी TRPC अमदी चीफ मिनिस्टर गी याथंग मतुंग इन्ना दुकान मपु सिंगदा मांगजौनना वार्निंग थारबा मतुंगदा ngasi तकथोकपनी हाइखी ओइदबा मवोंगदा तोरकपसे अखोइना थेंगननबगीदमक्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा एनक्रोच तोरकलिबा दुकान सिंग असि लीगली अखोइना लोथोकसबनी हारिबा खोंथांग असिना अखोइना पब्लिक पार्किंग असि मयामगी दमक्ता अखोइना सिजननबा अखोइ पीबा ngamjani हाइना अखोइ थमजगे SP na makha taraduna kanagumba miyoi amatana unauthorized oiba maongda license yaudana miyamgi oiba footpath dukan hangbiganu karigumba hanglabadi district administration gi miteng makhada ayamba takthokani khongthang asi makhatana uripok amadi kaisam thongi tongan tongan ba mafam singdasu paikhatlagani haina phongdokhi मसीगी मतुंगदा अखोइना उरिपोक की लाइन लोइनना अखोइगी कैसामथोंगी लाइन सिंगसिदसु ड्रेन मथक्ता अमदी पब्लिक की प्रेमाइसेस ओइबा जगह सिंगदा अखोइगी मसिंग खंगदना दुकान मसिंग मयाम अमा हंगलकली मसी सिंगसु अखोइना वार्निंग पिजरब मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा करिगुंबा पब्लिक की ओइबा प्रेमाइसेस अमदा कनागुंबा अमना दुकान इलीगली शॉप लाइसेंस याउदना हंगलंबा तारगदी मदुसु इविक तौजगनी हाइदना अखोइ मीडिया के थोंगदा निंगसिंगजरी disabled person singna laingak tagi mateng laina Pangnanaba document sing chumna sembiu haina kumbi kendrogi MLA SB Rasingna Haikre Wafamasi Wangu Naudakong Community Hall da Society for Disabled Person SDP na Sinduna ngarang pangthukpa nongmigi oiba awareness program kam scheme for welfare program of disability certificate ki thorumda haikibani MLA SB rana makha taraduna certificate sing sembada ming leifam chahi amadi bank ki detail sing chumna menbiu madu lalabadi laingaktagi fangadaba mateng kaya fangba ngamdana leiba kaya yauri missing yam khalakpana blind school masing yam khalhanaba wafam laingakta pukalagani haiki Thoramadu Kumbi Kendra MLA Sanasam Bira Singhna District Social Welfare Officer DSWO Bisnupur and Jyotis Singh Kumbi Kendra Progressive Farmers Association Gi President Sanasam Dinesh Singh Wangu Borayang Gi ex Zila Parishad Member A Brojen Singh Kuntramatoi Suba Sam Rifles Kumbi Setupur Post Ki Captain na Athoiba Mithunglen Singh Oina Sarugyaki Akhang Hai Kayana Disabled Certificate Pairaba Singhna Laingak Tagi Loba Yaba Mateng Singh Maramda Wangangki District की ओइना लेहनबा district की हमको मो block की ओइना लेहनबा block की हमको मो कोई केंद्र की ओइना थमगा blind school सिंहे अभी ओइबा तारे कदी blind school सिंह स्टेट तमकवा छात्री सिंहो मधु मिट उतबो ओइरे कसो महा MA पास तौबा यादोरी बने IAS परीक्षा थाबे यादोरी बने वैसे से अदना मसुगुंबा स्कूल से मसे गवर्नमेंट की साइट की शो प्रपोज तौजगे Bebisna misige chumba while athubada tawbiduna senaba mioi sing matik chana charak piu haina hiramda all Manipur Muslim United Club Organization amukona sinduna ngasi Lilong Higher Secondary School madrasa da mifamama pangthokre mifamadu loisilakpada maheroi singna athuba matamda bebisna misi warosin purakadabani misi sigi matangda jail da laiba mioi sing senadrabadi matik chaba Cherak PBU Senadrabadi Thado Amadi Masida Politics Tobigano Highway Yauna Kolauke Lauki Loinana Playcard Kasu Sijinaki.
था असिगी कुंट्रा फाउबदा थबक्ता ओइना पाइखलक्त्रबदी खोंजंग संगसिलगने हाइना मोइरांग केंद्र अपुनबा मैरा पाइबी इमा लोप मामपिलगी सेक्रेटरी एन थबा देबीना ngasi मोइरांग खोइरु मंडपता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा पाउमी सिंगदा हाइक्रे ngasi मिफम अदुदा एन थबा देबीना मखा ताकिबदा हौखिबा चही इंगसोक लिसिंग अनिगा तरागा निपानदा के सुभाष सिंह एडिशनल चीफ इंजीनियर EEPWD मणिपुरगा मामपिलगी थौमी सिंगा उनदुना मोइरांगी लंबी सेंबिनबा हाइरुबदा हौजिक पैसा काइथरक्ति हे काइथरक्पगा लंबी सेंबा हाइना यानसे इनदुना लैरबनी अदुगा हंदक खंगहौदना मोइरांग डेवलपमेंट दा सिजिनगदबा असुक याम्बा सेंफम कया डेवलपमेंट तौदना लौथोकलंबा सिदी मामपिल अमदी मोइरांग मियामगी थमोय सोकपनी हौजिक मोइरांगी AEPWD मोइरांगा था असिगी मापंदा उनदुना सु हिरमसगी मतंगदा वारी सानरुरबनी अदुगा तांग 12 दा विजिट चथनबा यानक्रे असिस्टेंट इंजीनियर ना पुलिस ता अरानबा पाव पिसिंदुना मामपिलगी प्रेसिडेंट के पदमो देबी केमकालगी प्रेसिडेंट वाई सुजेत खुमनगल लोइनना महाक मसामक पुलिस ता सथदुना वाफम खरा सेंगदोखरबनी महाक मखा ताना हाइकिबदा चीफ मिनिस्टर दा हाना ममांग चही इंगसोक लिसिंग अनिगा तरागा निपान नवेंबर की तांग अनिदा मेमोरेंडम अमसु पिशिनख्रबनी ngasisu मामपिलना डिमांड मंगा यावबा मेमोरेंडम अमसु पिशिलगने हाइके कोंट्रा ओइदि बौदी हाल बुखुंजंग सले परोय दोबनी मरम अदुना खोगी मणिपुर की लैंगाकना अथुबा मतमदा मोरांगी लंबी थोंगी सिंदियु सेंद्रा रोतैना लंखाय बौदा लैरि बसे मतमगा सुनबा रोड सेंबीनि हाइदुना इनबा खोइसे यावबनी हाइबदु ngasibu पांथोकपिदे तसेंग हाइबा तारदि मदुगी महुता मोरांग चारांग नबा मफा मरांग खंगदना आकाश की बिल सारकांदा लौथुम बसिगी मतंगदा अखोगी माफिना मदि मेंकालना अखोगी मोरांग लैरिबा प्रजा खुदिमना तुमिना लेखोय हाइबा वफमसे थंजरी मोरांग प्रजासी सेंगना हारकांदा कपंगसिबदो मतुंगदि अमोना तोबिगनो अदुगा लैरिबा ngasiगी लैंगाकनसु विजिलेंस डिपार्टमेंट थाजिन बिदना तोबिसिसु अथुबा मतमदा असुमरान पुथोकपिदना नमसिन बिदना अथुबा मतमदा पुथोकपिरा मोरांग प्रजागी चारांग नबा मदि डेवलपमेंट की मतंग लौथोकपिब्रा पुनमक अमुक्का हन्ना हंदोकपिरा कांदा थादबिरगा अदुना हाइबा पैसा सिंसी सेंक्शन तोबिगिसि अमुक हन्ना लौखटपिरगा नत्रगा डेवलपमेंट गिदा फुलफिल तौना थादबिउ हाइबा वफमसु मंपिलगी मैकैदे थमजरी अमरोमदा नेशनल हाईवे 158 टिपाइमुग रोड हाइना खंगनाबा लंबी चुरचानपुर पुलिस पॉइंट की 0 पॉइंट ओइरगा किलोमीटर चनीगा हुंफुरोम लैबा हेंगलेफ थानलोन अमदी फेजोल सब डिवीजन द लैबा खुल कया फाउनरगा चटपा लंबी असि मिजोराम ताना चटपा याबा लंबीनी लंबी असि मियामगी सथोक ससिंदा कया मरु ओइद्रगसु लंबी असि फजना सेमगत सागतपिदबदगी मरमना ngasiदी लंबी असिगी फिबम असि नोंगमगी सोक्सिनबा हेंजिलगले मरम असिना मरी लेनबा ऑथोरिटी ना अथुबम मतमदा मियेंग संगबियु हाइना मफम अदुगी मियामना फोंदोरकली सेकमाई केंद्र की मनुंग चनबा खुरखुल दलाइबा MS हाइखाम इंडियन सर्विस न सिंधुना ngasi भारत की प्राइम मिनिस्टर ना हौदोखिबा स्वच्छ भारत मिशन की मखादा युमथोंग खुदिंगमक्ता साक्थोंग गैस फंगनबगदबनी हाइबा पांदमदा इमुंग चनिपान ग कुंदा उज्वाला स्कीम की मखादा LPG गैस खुसिनख्रे थौरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइना सरुग याखिबा सेकमाई केंद्र की MLA हाइखाम दिंगोना अखोय खुदिंगमक्ना लाइना तिना चेंदबा खुनाय अमा ओहननबा युमथोंग खुदिंगमक्ता गैस सिजिनदुना अफबा नुंसित नुंसा मरांग कायना फंगहनबा तंगाई फदबा मतम ओइरे हाइखि MS खुरखुल इंडियन सर्विस की प्रोपाइटर W लमगानबीना मैखु मरक्ता चाक थोंबगे हैनबी थादोकलसी लू नानबा खुंगंग अमा ओइमिनरसी अरिबा मतमगी चनबी थादोक्तुना भारत लैंगा की अनौबा खोंगथांगदा माय ओनसिनमिनरसी हाइना मियामदा अपील तौरखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की जयपुर खुनौदा लाइबा रिलायबल हाइड्रोटेक मेरीना स्प्रिंग कंपनी बु मणिपुर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अचुंब खंगतना मीडियादा वाफम कया फोंदोक्तुना मिया मांगदा लान उहननबा सिनबा से यानिंगदे हाइना कंपनी असिगी प्रोफाइटर खागेंबा सनबमना फोंदोक्रे मखा ताना कंपनी असिना तौरिबा थबक थौरम सिंह पौमी सिंगदा हकथेंगना यंगहनख्रे पौमी सिंगदा वांगांगलदुना खागेंबना हाई कंपनी असिना रन तौरकपा मतमदगी मियामना थाजरोइदबा थबक अमता तौरक्ट्री अमदी थोकलिबा थौदोक असिसु सही असिगी मे थादा आरो मेम्ब्रेनदा थाजदबा मओंगदा क्रैक
चलकपदगी इसिंग बोतल खरदा असोइबा लैरंबदगी हाइरिबा आरो सिस्टम सिनखिबगा लोइनना मे 8 तगी हौरगा चलिबा सेप्टेम्बर 12 फाउबगी बोतल पुंगनामा रिकॉल तौख्रे सरक सिदा मियामगी थाजबा मांगहंदनबा कन्ना होनरिंगै तालकसिदा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ना मीडिया सिंगदा कंपनी असिबु मियामदा लान उहन्नबा सिनबा असि मियामगिदमक होनजरिबा कंपनी असिबु निंगहन्नबा पोखले हाइखे करेक्शन तौर मतुंगदा थम्बि सिंगसे BIS की नॉर्म्स मतुंगना 6 months थम हाइजे आई गारंटी दी के 2 years केम तौर क्वेश्चन अदु बोकिंग लेवल साबा होरबने बा हाइराबने मिस्टेक अमदा हेक्टा के लोशन बगी टाइप दा होइना अरान ट्रेजरी में तो होई टाइप दा पिक्चर तौरदी अखोय थम तो बता लेबा आई ओइना दी फारे प्रैक्टिस क्लोज तौर ngasi ma close तौर दा आई से थम तो रांग ना मोइ लाते करा सपोर्ट तौर अदु होय रेस्पोंसिबल होय जरोइदा every open laga yeng suggestion people ko bada always time welcome ne aduna so ba yalu urade do mateng ba no hodo shendok jage ade ta ko trader ki type ta treasury में तो वही type ta project तो बुद्धि अब जाई मखल मयाम तो वही बने बुधा आदि जी गुवाहाटी से तो में तो रही आदि जो साउदी से अपन मणिपुर की बिजनेस तो तमगा एटा इंटरनेशनल बिजनेस तो गेना खजब नहीं कोई लमदमसिदा थोगलिबा थोगनिंगदबा थौदोक कयागी वारोइसिन पुरकनबा होनबा मतमदा हौरकलिबा महिरुई कयादा अखोइगी पुवारी तांक कया ममुत्ताना खंगनबा मथौ ताई हाइना सिरकागी एग्जीक्यूटिव मेंबर लैसांगथेम लमयानबना फोंदोक्रे ngasi सिरका अमदी एम्स ना सिंदुना इम्फाल कॉलेजता मरिरक सुबो ओइना पांगथोकिबा स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन गा मरि लैनना लमयानबना लमदमसिदा थोगलिबा थौदोक वाथोक कयागी वारोइसिन लैंगाकना लोइसिनबा ngamdana leiba asi ngasigi mirolna puwari da तांक कया काउखिबननी काउख्रबा पुवारीगी थौदोक कया नहौनना खंगहनबा मतमदता थोगलिबा थौदोक कया वारोसिन पुरकबा ngamgani लोइनना हौरकलिबा नहा कयाना पुवारी नैनबा काउकुमसी हाइखि यामनो कंट्रोवर्शियल ओइबा मर्जर एग्रीमेंट से साइन तौरबा मतुंग दगी अखोइगी स्टेटस खंगन हंदकिबा मसिना मरम ओरकान अखोइ क्राइसिस म्याम अमुका कन्फ्लिक्ट म्याम का थोरकपा वखली ओइबा कन्फ्लिक्ट म्याम का थोरकपने मनम अदुना ngasiगी मिरोलना हाइदिबा प्री मर्जर पॉलिटिकल स्टेटस करिनो मसिदा अखोइ हंजलबा तारगदी अखोइदा लेरिबा इशू सिंग से अखोइ सोल्यूशन पुरकपा यागदरा नत्रगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन की मखादा फ्रेमवर्क मनुंगदा अखोइगी ओइबा तोंगानबा अखोइगी स्पेशल प्रोविजन अमका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हापलगा अखोइगी पॉलिटिकल अमदि टेरिटोरियल राइट सिंग से मसि हेना लेहलकपा तारगदी अखोइ सोल्यूशन पुरकदरा हाइदना अखोइना खंजबगी वफम दुने मनम अदुना सिरकाना लिसांग सिना असुगुंबा इवेंट सिंग से निंगसंगा लाकपगी सरुका मोइना हौजिक सेप्टेम्बर की तांग 19 से मसि मणिपुर इंडिपेंडेंस डे हाइदना अखोइ पांगथोक सगनी जिरीबाम बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट ओइरंबा पी राकेश्वर सिंहा अपोकपा पुखरबम काशी बाबू सिंहा गाउखाल जिरीबाम ना सिलचर की गुंगूर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा मसागी अनाबा मनमरम ओइरगा ngarang लेखिरे महाकना लेखिदबदा ngasi जिरीबाम बीजेपी मंडल ना अवाबा फोंदोखिबग लोइनना महाकी थवाइना मपुगी खुयादा इंगने सिंगना लैरुनबा मपुगी मफमदा थौनिकी लेखिद्रबा पी राकेश्वर ना हिंगलिंगै जिरीबाम बीजेपी बो मरा चेथबा अचौब थौदांग लौरमकी लेखिद्रबा की इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुग्यारी हाइना फोंदोरकली हौखिबा सहीदगी इंडिया अमदी म्यांमार अनिगी अपुनबना हौदोखिबा इंडो म्यांमार क्लीनलीनेस ड्राइव की मखा चथरकपा ओइना ngasi ayu border town मोरेगा युमथंगना लैरिबा म्यांमार अमदी मोरे अनिगी ताइनबा मरक्ता लैरिबा border pillar number 73 अमसुंग 79 अनिगी मरक्ता लैरिबा no man landa lamtu सेंख्रे ngasi lamtu सेंगबा सिदा मोरे ADC मोरे SDO मोरे निमफुम देसुबा असम राइफल्स की कमांडेंट सुमित सूद अमदी महाकी ऑफिसर सिंह याउना मोरेदा लेमिनरीबा तोंगान तोंगानबा जाति कयागी पब्लिक लीडर सिंह मपुंग ओइना थौदांग लौदुना पुन्ना सरुक याखे लमतु सेंगबादुदा तोंगान तोंगानबा JCB गाड़ी सिंह सिजिनदुना अमोट अकाई सिंह लौथोके अमरोमदा ngasiगी लमतु सेंगबा असिदा हानना म्यांमार ऑथोरिटी सिंहना पुन्ना लमतु सेंगबा असिदा मतेंग पांगमिनदुना खंगनग्रबसु म्यांमार ऑथोरिटी साइट की ऑफिशियल अमता लाखिद्रे पाउगी सोर्स अमगी मतुंग इना तामु DC मसागी थबक अचिनबा अमा लैबदगी ngasiगी lamtu sengba sida saruk yadabani hairi tungda Myanmar official sing lamtu sengba mafam aduda laktuna makha tana punna thabak sing tauminnabagi apamba phongdokpagi makha tana lamtu sengba left ki masigi matungda Tamil Sangam office ta Myanmar authority sing yaroga makha tana atopa numit ama lapthoknabagi mifam amsu pangthokre Swachh Bharat mission gi saruk ama oiriba Swachh
Sawagi Makada Anma Integrated Development Association Aida Dimapurgi Masaloshang Ama Wariba Community Development Project Thamna Pokpi Bazaar Board Committee Thamna Pokpi Amasung Ngankalawai Gram Panchayat Puna Kusam Naduna Nomugi Oiba Social Service Camp Ama Thamna Pokpi Kaithelgi Akoibada Ngasi Pangthokre Thauramadu Sarugyakiba Community Development Project ki Village Coordinating Committee ki Chairman M Romesna Social Service asi Miyamgi Haksang Fana Akoibagi Fibam Lu Nana Lainanaba Pandamda Pangthokpani Makhatana Miyamna Su Lu Nana Thambada Tengbangbiu Haiki mission asiga mari leina ibang kunu ta luna mayam thokna singi dina leina tina dagi kan thokna ko sia ko healthy ho samaj wellness ha mission asiga sibu pura social services hari ba CDPM di tamam ko ka mission Prime Minister Narendra Modi gi humpuga mapan suba mapo kumon ga mari lainana kana lejidraba differently able oiraba amadi lairaba imung singda igi mateng pinana bagi pandamda ngasi RIMS amasung Jenims Hospital da nongmi oiba blood donation amasung free health camp pangthokre BJP Tamenglong District na sinduna pangthokiba thoram aduda BJP Tamenglong District Enrollment in Search ki President M Daniel na ngasi Kathok liba I asina miyui kharagi thawai kanbada mateng oiragani haiki Aikoi sing tam asi manungda thabak phajaba thabak tawba khakta natana aikoi honorable chief minister Shri N Biren Singh na masada lu khraba I phau pithok tuna aikoi Manipur gi damakta kathokpa pithokpa asi Manipur praja sing tam mana tawriba thabak khuding makta public ki seba punchi sangna tawba hen na sangna chief minister tawba ngamba adu kumba blessing do pibibo oisnu haina ngasi gi blood donation ga mari leina na ai media gi thangda haijabani Hauzik Pawgi Marthan aten break amatanga laujari Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana ulai bi kangla Canback Industries की Thamabandian College Western Gate की मायूक नबद लेवा Can Enterprises Showroom की opening ceremony Lagleba September Kulmathoi Lisingani Taraga Mapanda Pangthok Cheragani Opening ceremony asika mari lenana Canback photo contest amsu thamjari Break matungda mayambam kana taram noksari Assam gi Darang district ta Mironbi Muslim nupi ama police station manungda police na ot naibagi thogdokta poknungda leiba angang sikhiba yauna Nupi adugi manau nupi ani busu ot naikibada chenaba nupi constable ama yauna personnel ani thabaktagi suspend tawkre Meghalaya Assembly da Anirak Hanna United Democratic Party UDP legislator oirakraba Ais Brolding Nongshijai Ngarang Conrad Sangmana Luchingba Lenga ki cabinet minister oina wasak lokre Raj Bhavan da pangthokiba Ais Brolding Nongsesbu wasak lobugi thorom da minister MLA amadi civil amadi police ki makok thongba official kyana sarugyakhi Bharat ki konung New Delhi da Naga Student Federation na sinduna Naga gi santi gi wari asigi waroshin athuba matamda purakna ba taksiladuna tha asigi kunmanga da Naga singi oiba chober rally ama channa ba thaurang tawkre rally aduda New Delhi yauna tongan ba mafam singda leiba Naga miyamna sarugyana basu appeal tawrakli Sairak Sida BJP National General Secretary Amadi North East Amasung Kashmir gi in charge Oriba Ram Madhavna Ngarang Nagaland gi Oiba Wakha Town da Fangthokiba Thoram Amada Sarugyaraduna Hauzik Sathariba Naga Santi gi wari asi sungsoi soidana Chatliba Chahi Asigi Aroiba Sarukta Waroisin Puraklagani Haikre
Haukiba Nomanini Asida Bihar gi tongan bada akanba nong chubata natana akak arau thokiba thongdok singda Braza tabana maram oiraga miyoi tarani pangi pusi mangkre kharana asok apan nangkre khudong thiba nanglaba miyoi singi imung manungda state lainga ki maikai dagi lupa lak ohum gi tengbang pikhibaga loinana nong kana churingai serakta labuk amadi lamhangda leitana basu miyamda khanghankre Hauzi amuk sanabagi pau phangbigani Manipur Amateur Boxing Association Mavana Sinduna Kumal Lampak Sports Complex ki Boxing Arena da Chathariba State Level Boxing Championship 2019 Junior Boys Amadi Junior Girls ki Changdam Nabagi ngasi humni shuba numita tongan ba category singda sanaroi kya mai fakre ngasi humni shuba numita Manipur Amateur Boxing Association ki President M Madhusudan Director of Health Services ki Additional Director Dr. K.S. Sasikumar Amadi IGP IK Muivana Maru Eba Mithunglen Singh Oike Tharamadu Thoiba Mithunglen gi warolda Inspector General of Police Administration IGP Manipur IK Muivana Hai Mavasi Manipur da laiba boxing masanada nauna masin tungkhalakliba sanaroi singbo mising mikhai yaudana sengwatpagi thongdang chauna lei haike mahakna makhatana phongdokibada boxing da natana atopa game sing da su hena mai pakna nabagi damak akhang ahe sing tanaduna hona haningbagi apambasu phongdoki aduna akhona kha angang hoina Sehi Nipal Makan Nahiga Tarawih di Makhara Akhirnya yang berjawab sana tidur di Jadi Mabana Lakukan dalam termasuk without any nepotism, without any favoritism yang mentuai yang na kecil sehingga pernah berjadi aku menikusi international level da stars yang hena thok hido boleh hai se ai thaje Handakta September taramari amasung taramanga da numinini supna Jharkhand gi konung Ranchi da pangthokiba kuntramathoi suba S Zone Athletics Championship 2019 da gold medal fanglakraba Hairok Athletic Union gi sanaroi Khuman Them Manja yauna Championship aduda saruk yariba union asigi punna sanaroi tarukpu ngasi Hairok Athletic Union na haraukta yamna oktuna pungning thogatpagi thoram ama ngasi Hairok Kaithel gi mipun sangda pangthokre championship aduda gold fanglakraba Khuman Them Manja Hairok Part 2 Thoksom Laikai dagini apokpa Laikhidraba Itom Cha Kawi mahakna under 18 gi ani subada Hairok Part 2 Kaithel dagi 3000 meter race ta gold laukibani hairi Ngasigi Thoramadu da Taram Okibada Atopa Sanari Manga Adudi Hairok Kaithel Dagi KS Anjana Devi Apokpa Mega Mana Nupigi under 18 gi 3000 meter race ki eventa Sarugyabani Ani Subad Oina Hairok Part 1 Haitu Pokpi Laikai Dagi and Malem Ngan Bamaitei Apokpa Sam Kumar Sanaroi asina under 14 gi Kanglupta 600 meter event ki race ta Sarugyabani ahum subada Hairok Part 2 Kaithel dagi SIS Memcha Devi Apokpa Prem Singh Sanaroi asina under 16 da 400 meter amasung 800 meter gi event animakta Kanglupta Sarugyabani mari subada RK Dayananda Apokpa RK Ibungo aduga mana manga suba aduna El Asakiran Apokpa Tombani Makoi Animak Hairok Part 1 Haitu Pokpi Laikai Dagini aduga under 16 gi 200 meter amasung 400 meter gi eventa Makoi Animak Sarugyabani Hairi Panbayabadi Ngasigi Thoram aduda Hairok Athletic Union gi coach Thoksom Roshan Su Sarugyakibaga Loinana Magi Sanaroi Singda Ninghanadana ba Pokta Kyasu Piki District Football Association DFA Thawal na Sinduna Tha Sigi Nipandagi Hauraga Chawema Higher Secondary Playground da Chatharakiba 2nd Division Football League Tournament 2019 ngasi sanakiba Super 4 team gi match singda ISKKSA Thawal Haukha amasung NGL Lauremba Mai Pakre punna team nipana group ani thokna khaidoklaga sanariba 2nd Division Tournament ngasi gi ahanba ground gi match ta ISKKSA na YDA Tenthabu goal amasinoda maithiba piki aduga ani suba ground gi match ta NGL na AFCB Athokpambu goal ani amada maithiba PK tournament asigi 2nd division gi qualifying super 4 team gi match ta tha asigi kungam mathoi gi ahanba ground gi match ta NGL
versus SKKSA Thawal Hoka amadi ani chuba ground gi match ta YDA Tenta versus AFCB athokpam sanagani hairi ngasi nungtil phone ki ba pause singda kari kari maru ba pau yauri bage habdo me ampuna mung mieng taminasi Kangla Pau India government amadi IM wari sanaduna waroi sin purakna ba hona bada Manipur ki ngangkai kaina ba silak labadi paliba BJP lengakna texak punamak pugadabani athauba matam sangna panduna lerakpa naga isu chahi asi lorakpada loislagani madha sinmi singi dabi ga loinana protest taukre Bharat ki khwaidagi kachinda leibani hairiba Arunachal gi Vijaynagar advanced landing ground inaugurate taukre plan tawduna thamlamba bom lokthok laga pokhai hankre Tongan mafam singda health card pinanaba honoragani jenta Pandam wathok punamak NACN IM themaga yaragani khanba center ki thawong langani UCM DIPR gi chana kanglon sing anoba employee official singna khangba wale khangdragadi tamu amju CMIST card amasung PMJAY card semkhre atopa kendra singdiki lakpa yagani hairi haksang nada yektana tinjang kaijang dana laminarasi Jenta Kumar STDCM gi thabakta mapungkhana saugatkani club Nupida ahenba sakti pinana ba scheme project kaya ama reservation policy lairabasu ningthina khangdabana nupi sing sothana lairi Radhakeswar mi mangana saithoklaga mi amakhakna loisinbadi wai wakhal taminasi joy yu mai thakre yu yonba thakpasing khunai gi mahikni manaba UCM public alert mifam pangthokre MLA minister na tektak pugadabani athauba Hima Das Olympic yauba phanglaroidra haibagi chingnaba leire Sandel district mafam kayada Nelcomna chaukhot tharangi thabak kaya paikhatkre DIPR bu lan uhanganu Biswajit Moirang Kendra apunba maira paibi ima lupna akanba wafam thamlakli pasoi lamkhaida bom ama leiramle Loislekpada marui be pau amuka hana pizari Naga Peace Accord ki matang da Imphal da miyam gi oiba mifam pangthokre tongan ba warep kaya lawkre Manipura hanbu oina sizinaba loiraba tongan ba plastic ki polam singdagi petrol sungba ngamle Security force ta landana bagidamak thaurang tawduna thamlamba KG ani makai lumba IED ama asoi angam yauduna lokthokuna pokai hankre Lainga ki thaujal amata fangdabana Tamai subdivision ki manung chanba khunphung village ki khunja seng yumthang nariba Nagaland state ta tiningbagi apamba lehore Amadi Oza transfer tawkibagi mayokta ngasisu modern college ki mahairoi singna education yu gi office ta thomjinkhre Ngasigi wenadi Manipuri pau matang sida loijare mi eng tabiru punamakpu ARUNBALA amukka hana khurumjari